Ting ai kubli fi baro ki beya dan ni ka por yumani bawan pois ni Bible study te ba di fi kum ju ki ba yo snow ni Bible study lung ba ke YouTube channel jam ka balang ting irang ye puli menta ye ka gospel you honest kulen nong ka bakhat nyau ni la puli hadu ka khot ka bakhat nyau ting ni beteng tu khat phra khat khandai hadu ar hui dengan puli biang gini tu khot ngan puli langi ke bakhat nyau to pun kentang yaki na kejing haida kejing sisa kektian jong me kalong kejing sisa kumba melapha yanga sekaperthai kumta ngaru ngalapha yaki sekaperthai te nakabenta jongki nga pen kentang yeladi bakiru kenyelong kibalayo pen kentang khuj dakajing sisa limni ngam kerpat tang nakabenta kinihi nrei nakabenta kitaru kibangit hanga dakakhtien jongki babaro kinyelong sitali kum mami kukpa hanga ngaru hame bakiru kinyelong sitali hangi bagata ka perthai kanyo nget balapha mami yanga Tadi kini kita kentien kiba try Jesu duai kini kita jing duai nado kedekot ke meningkong kadai kebang ile beres katamu te hakini kini jing duai kadai keba try Jesu syabun IT atat dilede hakamiet kabalasan arfnayu ula duai kini jing duai nalor ketu kebau duai hakakperget semani kebuong nada long kupa ban pelan no enga na kani ka khuri ndre ong ka manjunga ndre ka manjumi tikani pan kadai ka jing duai ka bo kerpat lai benta ka wei ka long kerpat na ka benta jeladi bo blai un penun buram yu na do ka khot ka meningkong hadu ka basan te nang tu na tu ka khot banriu ta terpat duai na ka benta bo blai un sumari gitu ki bola ai hu ko bumut ningkong ikisnran ki bodon nang badu to kapor nomor un sam ban ino no iki kabalai pan bangi senang men pulin ndu khat bar fuai hai khat bar pho bo duairu nagamenta jong ki wei pat ki ban sangai hu hadin bagelay sngoe ki jingelam jong kisnran tagamut tersitar Itu syangnya betengin duai. Kukpa jengi bahabening ni aingu emi atrai bamila. Ai pat hangi kini kalat banginya puli keketin kejomi bangin beteng ban puli kini ke gospel Yohanes keba mentangi poi kini ke benta keba utrai Jesu udang duai ni. Hakani kajing duai keba syabun IT letat iladi ban sesak nafna yu pada try aingu ime bangila ban tip ye ka ei ka bami mala duai khnang bangingin yo ye ka jing scam ka jing hami bangin shani hami nambah lemba gani ka jing duai ru try mala pan pau ki ba kodor ka jing dei ka jomi badu kpa bad ka jing dei ka jomi bad kisnran kajing dei kejomi bat ngiru ki bangit hami baro try to kurkhui ni kapor bakan long sisa kajing ai board kajing pentmai ngi wepi we habangi sngap bangi puli ka ktin kejomi apan ni kini baro haga kerteng kejong try bat nong penim bi jengi Yesus Christ amen te ketuk khot ka bakhan nyo ngilai puli kan katayo bladam kadai kejing duai kejong try Jesu na kabenta jong ki bangit hu wong ba kin ublai un penkentang yaki da kejing sisa tiang ni kani kejing duai kejong try Jesu kadai syo kpa jong ba beneng yap kan mau te bu ong tu penkentang yaki kamot ukur pat yo kpa bon penkentang ya ki bangit hu
tu kapor ki senran bat kiwi ru ban sengit hu da kajing sisa tingile kran ni gani kajing sisa kalong kata ka ba long kum kalong mo haga pertai momentan la dangi osngo news na gano news channel na po YouTube la ni social media ni hamban na tikana ka din am ka basisya namar la mi ki news ki ba syukur ki bom sisya ki bon ba haga ni pertai mo te kum kani gatma ka badan mentah stasi Iran te kimi live hujat ki khabar dan ki boong balap penhap kita ki jet jung Amerika la hap ki phop hoteli halor Kuwait dre ka hap tang Kuwait kataru de nomor ba kedan kejinge bakla para keju keri kemut para ki jet jung Amerika dan re how to open head telase bo biasa sekui kaliang te kum kita ki dan re ni ini bo try su bu ya ka jing sisa bagadai kata ka bapan kentang ini teng ni perkhat yong jisang pen kentang yong mongi duai teng ni pen kentang daladi ladi nre numla ban pen kentang daladi ladi ngila ban pen kerpang daladi ladi dan re ka jing pen kentang ka dan benta bat ka ktinu blai bat ka jing sisa mo te hoi nre ka dan ru ka jing dei bat ni ka menjungi bangi kuat ban pen kerpang ila di bangin long ki brio ki basisya ki brio ki ba kuat bet ya ka basisya ban kran ya ka basisya ban le ka basisya ban itu ya ka basisya ban khamtam ki jing sisya ki badan khtin ki jong blai namar ka khtin jong blai ka di jing sisya wong ni khon bangi kran ya khtin ki jong blai kamot ba ngirap iki we bikin tip iki jinsha tin ningkong ni hap hiban polis wai ladi tin blai tin nomor ba kadi jing sisa ka pen kentang ini tegani kentin pen kentang ni kamdai ke tu ka kentin ka bangi muddo teng ka pen khoi ka pen long kentang kumtan teter ka thobe ya ka jing pen kerpang hakda rukom banyo ya ka jing pen khoi te menu pen kerpang ini day ublay maru try jisu wong to pen kentang iki ti nrei hagaju ko poru kerpa di ukpa bada gajing sisa ka badan ka ktien ka jome pen kerpang iki ti lada kani ka jing pen kerpang ka don bentah ka jing ngejungi kamat ngiyo ya ka ikhtiar niyo ya ke bor niyo ya ke takajing slur ban sakhi yo trajisu lada simpen kentang yangi lani pen kerpang yangi dagajing sisa minum dan kata ke ikhtiar hapo jangi ban kran ya kajing sisa ya ke ketinu blai TV menu bala pulis sisa ke Bible bangit ngor ke Bible bakwaru ban ko ngo ke bala puli ke bala ngit ke bala suthu kata kadai ke jing pen kentang yingi te hakani ke por wong ru dhot ke bakhat phrapan kumba mela pha yanga se ke perthai kumta ngaru ngapha yaki se ke perthai Tehani utran jisu kalong kumbu ai report show blay bokpa ba ulapha yakini kisenran siak perthai teh ba pha ni kamut badan ru ka kam kadan ka assignment msupha kum tu ban su lei kum tu siak perthai mo kadan ka jing patha ban la te kita jing betha ban lai tengila puli teng haki dekhot ki bomen chua ban ni puli ru haki we gospel bo try jisu upha ye gisenran bakin nyelap ye gospel segejat benriu baro kin hikai ye ke bo ulah hikai
yaki uni kenikai ki we dah bagi breu ki langit kin penbaptis yaki pan haka kerteng kejong ubleu kupa ukhun baru mensim bakhuit kata kedai kejing pha jong tra Jesu yaki senran tinrei tra Jesu hangi habu ong kumbamela pha inga upen mau ba kejing pha jong u kamdei ke bau supha na kejing kwa ladi kam su sedang ba uang bau unsur angasu ko ban pha ikini begini lap kasedang nomor bau bleu ukpa ula pha yu tim kakam kadang sa ula pendap ya ke bakongsan kata galong ban siu ya ke kuna nomor ke pop jeng ke perthai un sependap hoi gani ke por bu kren tu dang un sependap un pendap ya kata tinrei ban pendap pat purai ke kam dan kam banya thu ya kata segi wipan mdai tang ha ke pateng ke jong ki senran segi pateng ki banwan bukan peteng si peteng tat hadu ke sengi banwan pat tiga ni kedai ke bau tra Jesu upen pau hang ni ya ka authority ke bau udan ban pha ye kini kisenran ban let jalap ke gospel kami na ke authority ke bau yo no kupa bau un pendap ya ke kam jong jing penim te lada tra Jesu la pendap ya ke kam jong jing penim lada mialap ya ke gospel pan kalau noi ke mentoi tang gitu ki khendiat ngot ki bala nget yu tu kapor kiwe ki pateng lani kiwe ki ba im ha tu kapor jong kesenran kinu mi osngo tiga dan ke kam barangsa tiga ni ke kentin pha kedai kedan haka kemut kejing pha kam mo te haka testament ke batmai ngi lap bala penen kam ha ya kene ke kentin nagamenta gitu ke bala pha haboong Yohanes ude bala pha jong Jesu kemut haka ketin Greek penen kam de ke kentin apostol jong Jesu tengi saong Yohanes ude apostol jong Jesu upol ude bala pha do Jesu upol habo let seginu-ginu ki jakau ya thu ya kata bala pha ya udah Jesu udan kamat ke ikhtiar ke authority menyelap ya ke gospel mar bala pha ya udah Jesu te haktin Greek yang apostol te teng habang imtep ikini ki jimut ikhtian yang tak tin apostol mo kalau ke kentien ke ba kham kerpang ke badai nak benta ki mo kita ki ba yu dan rei kani ke penlong kerpang ya ki khat arngut badi apostol Paul kadai namar bala pha ya ki hakapor ke baki dangdan hoi nam ta khat arngut kadai por bo tra Jesu dangdan upha hi personally ya ki te yo Paul ru kadai bala pha personally tang ba bo tra Jesu ula dep kiu sebeneng wan pound beneng ban pha yo apostol Paul tinrei hakawai kaliang ru mangama firu habangi langit tra Jesu ke dan gejing pha tambah kalong pateng kamdei ke bawan hakata grukom ke bolong personal lani ke bolong marmet kumbau tra Jesu pha ya kisenran lani pha ya apostol Paul te ki dan hoi ki ba dan lagi jong ki rukom batai ki ong em ngiru bala pha te la bandan pedeng ki apostol pedeng ki bahadian dan rei kata kamdan ka jing klan kata ka argument nomor belai ka jing batai sepang wei apostol ka ba kapediang ka balang situlup kalong apostol ude tau bala pha personally do tra Jesu kitu ki khan arngut ki senran to hoi nomor ba wei neki tu khlam yaine ado ka bakut Judas Iskariot te ki sa no stang khat wingut andre ka basdang ki don khat arngut
Tiu Apostol Paul pat ulong kerpang namar balai try Jesu wan pen pau deladi wong ngalajit imi ban menong sakhi junga hapadeng ki gentle. Dari puli ke kam ki apostol kelenong ke bakhandai in lab ikata bat kelenong ba arpun riu ku batai u yatho sifang kata ka jingkhot jong Jesu yu. Ha kitab ki kam ki apostol te u try Jesu ni wong haba kumba mi malapha yenga ngaro ngalapha yeki syaga perthai te ublai upha yu try Jesu syaga perthai bun pendap yeka kam ke ublai ula IT hu try Jesu wong ngalapha ikiru syaga perthai te hak tukut ke baswa ngila puli ke dokot ke ba khatsau ya kata ka ketien jome ngala IT haki kata ka perthai te kala syunya ki na bakim long na ka jong ka perthai kumbanga ngamlong na ka jong ka perthai te habo ong ka perthai ni kamde ka geographical kamde mingi perkhat sifang ka geography jong perthai ni perkhat sifang ki brio ki badang don po ka jing penya jong ka kom sensar jong ka perthai ki bompat don kata kejing dei badu try Jesu badu blay bo kpa lembau try Jesu te try Jesu wong apa iki seperti kemat siki wepat ki parabriu ki bompat itu yo kpa nomor bakim pat itu yo try Jesu upa iki bakin banyatho sifang Jesu bakin dup yo itu yo try Jesu kana bamakiru kinyo itu yo kpa bolong blay baim kaman jong blay kalong babaro kenyo itu yo Jesu dia tak kadau ni ini kadan authority ke ba utrai Jesu panan kam ke bau yo no kupa bau sim kata authority no kupa ban pha patru sai ye kisenran tigi senran habakilet sika pathai ban yelam hadien bau lomi pat utrai Jesu hadien bau lawan pau biang hapeng jungki berhadirin bola kiu pat sebeneng kila sedang menyelap balai namar lai boriki ula pam uiki tibat ke peteng kumta hakabede bot upol hoi namar bau try Jesu wan na beneng ben keren yu te kadan ru kejing penenkam jong try Jesu dak balang pat hakabakut bun sedang benlet banyelap ya gospel dengi pulih haki lenong ki basedien pat jong kitab kikam ke apostol kumno bala bu kile bu ikikti halor jong Paul badu Barnabas bakin let banyelap ya gospel ha kelenong bakhandai kemo mentan ni polis fang ke jingkela ke jong apostol Paul te nang tut terpat sipho khatwai ter ki kita kijing tu ki gue pat kijing dia tapi na poi kalau nong khat lai tu dekat meningkong handuk ke balai ni puli kijing pak kebalong pat da kebalang kebau try Jesu pen scam lomba kebalang kebadan Antiok kam ki apostol lenong ke bakat lai ti ladon Antiok ha kebalang kebaladon hangta kinong itu lupa bat kinong hikai u Barnabas bat u Simeon yau balakot Niger bat Lukius ubana Kirini bat umanain upara balayo jing besalem bat Herod utetrang bat Solde akini ka Paul apostol Paul dang don hi keteng barim Sol wala daula Kelabstan kamadin balatip yudo keteng thamai Dekat bala syakri you try, haikat baki syakri you try, but bagi lasya jingit,
Umen sim bakhuj ulong tupen kerpang hanga yu Barnabas bat yu Saul syakata kam syakaba ngalakhot yaki. Te haba kila sya jingit berduai ban bakila bu ya laki kiti haki kila pakno yaki. Te kemat ba upol udu apostol jong kabalang Antiok. Kabalang Antiok kependap ikai buong mensim bakhuj. Bala pak yu baun bikin bukti bikin jet yu Paul bat Barnabas meneng kumong Silas ni Barnabas ba kin pendap ya kekam ke bau trai Yesu kwa iki mo te hakal no makhandai du trai Yesu hi buan keren daldi o ngade Yesu bo me penstom ben mentapot trai Yesu upha yu Paul lemba kabalang po Efesus ketaru lemba mensim bakhuj ubalik pensngau yaki dekat jong kabalang Antiok ba kin penkerpang yu Paul badu Barnabas banyelap yaka gospel pedeng gentle mo te try ka dan kam hi bangin su remain ban kenmau biang ka ika ba u Paul umat hakalenti sa Damaskus menba empat ai keteng yu keteng tmai dong de hu Saul te kalenong bakhandai mtungi puli khot bani kong tatar ke thu bu lech Damascus nang tau di banwat ki kibriu ki ba bot yu trai Jesu mo ti khot ke basau ko ong khot balai on tikat bau dang lech lajia ba ulapoy hajan Damascus bat kendit lating san lap saudong yu kajing sai na bening ti ula kelon kram hakhando baru lihat sengawi keketian ke baong hau Saul balai me penstom benyenga ute ulong melong ue atrai te ulong ngalong ujisu yau ba me penstom ben kalong ke ba yami ban kenjat persya ye geding tendung habau lakhnyo bat ulas ngumayan ulong atrai ayu memang yang aban le wana kum tau trai ulong hau to yang khilet ru sipo kata kasnong te on saya thu hami ayu bakade me ban le to tikatu ter ke jrong nginum pulilut kani kapor tongin pet ketu khot kham sedien khot khatsan ndriu try ulong hau to khilin no nambau ta ulong atiar ba ye hei balajit hanga ya ka ban kit ya ka keteng jonga hakmat ki gentle bat kis im bat ki khon Israel de namarangan pen i hau kabakat no bon ki bude ban sya nagbanta ka keteng jonga kene gede jing batai ke jong trai Jesu yo Ananias habala pha yo Ananias banlet bani kendu yo Paul bon nyerap yo bon yo pet pat ki khmat Ananias watatin namar bau yo sngo bu Paul wan khrang ban penstomi kristan te te gede khot ke ba khadar wong atrai ngalayo sngo nagi babun sipang uniu brio kebakat no kebasniu bolale ikiriu khu jome Jerusalem hangni ru putan ulayo kabor na kirangba lingdo ban khum ya baro kibakhat katpat haka keteng jome tu Ananias usmo atatin kumnon jarap yo Paul mo tu try support wong em uniu de brio uba ngalajit mo te Paul se thu khambnia ye kata ga jingkren jong trai Jesu yu kumno bo ulok pen kerpang yu khamtam banyalap apeng ki gentle hoi ulailap kumong ha gani khat bakhat san ulailap ru apeng ki jiu ulailap ru ye kisiem ula pendap kita
dan mereka berbun kalong ba ulalong ru kejing penyeso kalat ba nyo ban jalap iki gentle katang isyam kelnong bar funriu bu pol tho hilade ke experience jung hakatu kejing pau jong trai jisu hakapor bu haban batai hakmat unius im Agripa ya kejing kela jung di puli kelnong bar fundi dekat sau tetel tang mengin siyo jing mut mo ika bu trai jisu kani kedai ka testimony ke jong upol sepang ke jing kela ke jong ka bau ye thu how news im Agripa us im waktu ke por badan hak Kaisria timen ba ngalala kelon kram po ka khando ngalayo sngo kektien bakran hanga hagaktien Hebrew Sol balai me penstom benyenga kalong ka yami ban kenjat persya iki ding tendung ngala ong te milong uai atrai teu trai ule thu ngalong jisu yau ba me penstom benyenga hey yau ba me penstom ben mami nrei to khile he to khie to yengru namar khnang igani ken ngalami pau hami ban thong yeme ban long unong elap ban unong phla yagini ke hakiba melayo i yanga badak yakita ke iru hakiba ngapan pau ila dihemi dagaba plat no yami nau patlang ban naki gentle hakiba ngapha no yami ban pengat yaki khmat jongki baginyo phai na ka jingdum sigajing sai but naka bor jong sutan show blay baginyo priang ka bamap kipop but ka bentah pring kita ya ke belapan khuj daga jingai ka bahanga tingi ne kalong utrai jisu uyatho bo pol unit ban sakhi u pringji gentle mo hakal nong bakhandai msim na tho pura ye ka e bo pol ulai kando kitien bo trai jisu dan rei kini ke dei bu ya tho hiladi ka e bo trai jisu la kran yu hakaling nong bar fundri mo ka dei testimony ke jong apostol Paul te upol udai ubala pha te kumba la pha ru ya kiwepat kisnran kaya fer tangba yau pol la pha akrukom ka bakham long kerpang bo trai jisu na beneng hadian bo la mi pat bat ulon hadian bo la kyu sebeneng wan ban pau ho pol to tigani ka dekhot wong ka dekhot bakhat pra kumba mela pha yanga ska pathai kum tangaru ngala pha yaki ska pathai tewang yakran mane sphang ka pathai kamat kadai ka jili jong kibriu kam dei sphang balai yo te hakaktin ublai i bo trai jisu ukran sai bangi hablet bagi senran ki hablet seki bekut jong ka pathai kinyalap hapdeng ki jet benriu jong ka pathai baro nang ta dekhot ke bakhat tandai tina ka benta jong ki ngang pen kentang iladi bakiru kinyalong ki balayo pen kentang khuj daga jing sisa dah ni yo kenduk piang ya ke kentin pen kentang ladang iong bagajing pen kentang ka dei baik ke jing pen khuj te kami ke jing kali kumno utrai jisu unhap pen kentang iladi lada kamut pen khuj nama rutrai jisu udai lupa ubah khuj ubah klempop dan kaman pen kentang iladi dan rega jing mat ne ka thau ya kata jing pen kerpang sagano kono ka kam ka ba la jit yu bun pendap
Tengilai ai nuksa kum hayumani bagidan kitiar kiba thiet na menta kijing don kam jeng kebalang kalau bendai kijing tem kalau bendai kitiar naduk kini ki ben ki bangisong naduk kita ki mit suki baro kini hatsua penan kam ki ngisat pen kentang ki kemut iu kata kemut pen kerpang ki ban penan kam ki tu kitiar kitar na ke benta kabedai bat ka kamu blai da ka balang kemudian penan kami ki mentaki ki balong ordinary ki basulong man gasngi kumto kata ka dikijumut bapen kentang tiu try suruh ublei ula IT hu bun pendap ya ka kam ka bakerpang tiu pun kerpang ya ladi naga menta kata ka kam bat kai kata ka kam ba unsya kum jingkenya naga menta ki pop jengi upen kerpang ya ladi nak benta kata dan the way pan ubebit ban sim kata benta banlong ulang kenya namar namenta ki pop jong ki briu baro ki pop jong pertai tu Yohanes habau trajisu ulale jingo ayu le kendo ayu harut ke Jordan men bau Yohanes nang penbaptis udang penbaptis ki pajba wi i buwan trajisus banwan ye kendo ayu wong hipat ba akmi ukun lang berat jong blai ubaba no ia kapop jong kepertai kata kadai kajing pen kerpang dan kajing pen kentang kajong try jisui ladi bau priang ia kajing pau blai banlong ujing kenya lani ukun lang berat kumu jing kenya nagamenta kapop jong iki brio tiu try jisu ong lale kata ngala kongo yeme ngala pen kentang yeladi naga mentang kata ka kam ka bamelasian ya hanga ngala pen kerpang yeladi tuang mentang yakini ru ngap kidon kam ban pen kentang yaki mo naga mentang ka kam ka bangan sene aki tu song tu khot ka bakhat khandai te ngala nagbenta jongki ngapen kentang iladi bakiru kinyalong kiba layo pen kentang khuit daga jing sisa tiu try jisu habo pen kerpang iladi ban nagbenta ta kam jong jing penem kadai bula namenta jongki we am kamdai namenta iladi ula namenta jongki we ula namenta jongki ni kesenran kiba ulayo ban penem kila pediang yu kila pediang kaktian jong kanang bakiru kenyo ikajing pen kerpang kinlong ki atiar ki jong blai ki bau blai unyo ban penen kam tagadaw ni nafi puli biang tu khot gong te naga benta jong ki nga ngalapen kentang iladi bakiru kenyelong ki bala yo pen kentang khuj daga jing sya tegani ka jing pen kentang ka jing pen khuj ki rukadan kemong ni pen kentang khuj kadai jing pen kerpang ki pada keju kepor kawan ru kejing pen khuit naga benta jongki try jisu tu dan kam pen khuit namaru dei ubala khuit lupa bad ubak krem dan jing bit tingit namaru krem le pop te namenta jongki senran ki balong ki brio pat ki dan kam ru kejing pen khuit te hakata kejing pen kentang kejing pen kerpang ki kedan ru kejing pen khuit kumbai ki tiar ki mut ban penan kam kerpang naga benta ki kam jong balang nyile ban pen khuit ki ban sumar ki mo hoi nyimla le ya kata janai tenrei ngikwa bagai mane lada ki ban ki suki ki bangi song ki tiar bangi peran kam ta ka music bat ki la pen kentang ye ki naga benta ka kamu blai tu ha bangi peran kam ngi wan ra ki ban peran kam ki ru ngikwa hi bagin pau ha ka jing khuit ni pen khuit ye ki ru te hang ni naga benta ki sendran utra jisu ukraini kata kidon kam ye jing pen kerpang naga benta ka kamu blai nta ka kam jingelop kidon kam ru ye jing pen khuit namar bagi de ki brio ladangi ken mau ye ka e ka ba ja men bau dang song ka jing khoi utrai tu utrai jisu le yu ula yang naga suki mo naga jaka song ju ngamot nang ta usim ka dabor uthai usim ka jan nang ta usdang ban sat ye ki kejat yang senran te Petros wong em kam la long ba memen pensat janga long
let's say Petrus usngo ba la palat do tra Jesu an pensai kejat jung mo de tang nong buat tang senran de tra Jesu ong la mem tre pensai tegamot mem dan benta bat nga jadi en pat Petrus ta kejing sidram ong ter pensai nga bersiren yang tra Jesu ong em la biang namar yeme la pen la de pen khuit te men kam pensai kumbo bon pen khuit tang kendiat ke ba la ban sno ke betingit hami haki kejat ki jong me ni pulih ke gospel Yohanes nom khat lai kita kemut we bangi lenget utra Jesu la pen khuit yangi den ri namar bangia ya kene ke percaya kin dan ki ba pen betingit yangi ni dan kam ban pen khuit yangi man kapor dain pen khuit yanga ya phi de ka ktinu play daga daw ha bangim pulih ke Bible kemut ke jingbet tingit halo jongi ke donut ke mensim jongi ke jingbet jumpat jongi kan jurba kan lang silang bat ngin sebet tingit bat adu bangim tip syuk ke bakhuit ke bom khuit de khtin ublai ke mengilap puli dekat khanyo ke jing sisa daka nak taka daw ke dan kam yang nono Kristen bo banganget hutra Jesu bon i je khtin ke jong play ban puli ya ka ban puson lor khtin ublai ban kong ya ka te ba ulong tang ubriu ula benam ulong janai ha kata kajing persang ju ndrei ha kadonut tu kwa sisa ban kong ya ka khtin ublai tikat bo nang persang ting ban kong khtin ublai kat tau nang janai kat tau ublai nang penan kam yu tadon kapor bo Kristen ubala kwa kum tan ndrei pen sting no pen song sting no ya gono ke benta compromise no teng mi kata kum kata ke jing pensoi hangi nong am lelei tamanta sisen mo te teng habadon jing da thong sisen lano ki ong ka white lie teng ni pensinga nya le di kata ndrei kata kam dei syu ke jing sisa wela thong ta ka daw Kristen dan kam ban puli khtin ublai namar kani ka yarap yu baun jan syu ublai tik mingile kren kani ka ladap mo kadon kata ka proverb pedeng ki nong Sweden namar ki la long Kristen di hajar senam ho kamut pot bementa kadon kalong kumju kadon hi ke jing peja pedeng gitu ke long Kristen Islam dan rei kita tho ki Bible ki jongki ba kaktin ublai ke penjingai yang ina kapop ke penjingai yang na ublai da paring the Bible separates us from sin and sin separates us from the Bible dikata ke dei ke jingile ke paman kesngi jonga jongfi la dengi kwa ban yai long ki bala pen kentang ki bala pen khuit do blai nomor kedai ka tin blai ka pen khuit jingi ngimla pen khuit dala de ngila ban kwa ye jing pen khuit ndrei tang mas kwa dala de kamut bala la pen khuit jingi ngidon kam ban puli ka tin blai ban habangila puli ban ko ngu ya ka kata kedai ka jing pen khuit ka basisa te nang tu ong pan lemni ngam kerpat tang naga benta jong kini hi ndrei naga benta kita ru ki banget hanga da kaktin jongki ti hang ni i bo try Jesu extend ya kaskop manong no kaktin pareng kamud penyar ya ke jeli jong kito ki bau duai ningkong duai tang menta ki senran menta duai na menta baro ki ban sangai hu da ka jingilap jong ki senran kabasdang hoi da kejing lap jing senran tibat ketapan seyalap pateng hadu menta kidan kibriyo ki hadu menta ki bamla mudur bakin kindangit hu Jesu namar ki bala im persya ba hu Jesu ki bala im ban penduk ya ka balang Kristen ndrei habu Jesu ukran ki namar baki dang kwa ya ka basisya kadang dan ka ire ka bakwa ya ka jing sya ka dono jongki kiyo tip ya kajing sisa bat kia syam bat Jesu di udoy na kabenta junga jumfi kibalangit hau
But kani ke ke pen yarman semingi penhaman semingi bau try jeng Jesus Christ bala job ye ke jingyap menta usong keti kaman yu blai kamat udan ke bor baro bala ai du blai hu mo usim ubadan bor udan prime minister baru IT ya ka bor ke jong prime minister bun pentri ya ka kam kemalong Joseph apo Egypt Pharaoh tu de usim ubadan bor jong ke Egypt ndre IT ya ka kam baro au Joseph de kalong kum taru ba la IT how trying to dau blay ukpa ya ka bor baro shua bun let na kani ka perthai ulongi kisenran hadian bolam ipan shua bun kiu sebeneng wong la ai hanga ka bor baro habeneng bada khando tegamun bu try su yutho bu dan ka bor baro ka balong kata ka bor ka jong ka balong kat ka bor ka jong blay ka bol ai tiu ka payu di nomor ba uta uba don ka bor baro habreng bad ka khando uduai na ka benta jonga jongpi kawanra ya ka jing singanying bomdei shot tang ka jing duai jong ki parabungin hoi ka badan kam ki parabungin ki jongi ki kerpan ta jongi denrei mo uru uduai na ka benta jongi Mendai bu uduai tah hak tu kepor kaba uduai hak tu kejaka kaba thoi ke ni nong kaba khanyo uduai klamkut naga benta jung ki banget teh teng ye kendo i jing tenjo ke jing em ken mau bu trai Jesu ukar pat naga benta jung phi hakita ke jing kendo ada fikin mau i kata kawan kepen klan biang ya ke jingit tang nyepet biang ila jupet teng ni ke khot de ke ni ke khot ke kan sai ba ka sithi si ke hebru ke nong ke banyo ke khot ke barsan si jinong hebru ke nong banyo ke khot ke barsan tangan pulih mo namar kata ula ru ban pen im janai ya kita ki bawan hau blai dau habau im halakarta ya ka ban yasad na ka benta jongki habangi ngilangen utra Jesu komot ngilawan seu ublai lakhot ini banginwan seu Jesu dia mengilawan su Jesu ngila syani ayu ngila ngit ngila priang ayu de ong hang ni bau yasat na ka benta jongi halakerta kemut lenter haka pareng ong ni he lives forever to intercede for us intercede kede kentian pareng na ka benta yasat tingi yo am ya kata kejing sungsingan bah bangaduai ndai tang kejing duai kejonga ndai try Jesu yo snoi kejing duai jonga uru ya sa ya khamat ukpa na ka benta jonga berkani kalong sya kejing ai mensem ka bakrau yang ki brio ki ba long tang ki brio ni klot ni duna ki ba bon ki liang ban habangi sutho ki jing klot la jong kepenlong ngiru bangin kham duai pada bangi duai try Jesu ya side lang nam ta jongi teladangim duai te kaipat unya side nam ta jongi hoi kadon hi si bentar la se haba ni don pedeng ka kata kejing matla kejing jongi ndai nomor bu i jengi wi i ngia chuno la singis nang mansakma uya side hi nam ta jongi tambah kadon pat sekabenta jungi hanta boleh sain namta jungi
kemudian dan ki bau mensiem upen sengau hangi lani ki dan ki circumstance bu blai upen ja ban pen pai no ingi na gijing sakama teng ta ga dei ga benta jungi pat la ni kloin em ban pai ne ngi ko beteng ha kata gijing sakama ka bangila sedang ban sakama ban ja lenti te blai tu kwa yangi bangin ja lenti ta ga dau yarap ingi try jisu tip ingi dan rei ladang ngila kerpa nak madu blai kat nu tambo try jisu unang yo banya sai nak benta jungi namar blai i yangi kedai kecing i blai ke jungu nak benta junga jung fi ka bau kpa ka kemi kimla ban i yaki khun kat ba i u blai yangi kata kedai kecing singan kecing aiman si mengai fi balanga im hakani ka persai ngalong tang briu bomlong batlot kiliang baro ndre bleu la ibet banting khon yingi banting khon yangai fi bangin long ki khon ki jong bat ba utrai jisu khon jong blei u yaya sat nam ta jongi te kan ladangi kan mau ya kata nginyo ka bor banang beteng ban im daga jing slur kum ki stan ban kongo iktinu blei bat ban yai i ban puli iktinu blei tu blen kerkhu ke jing puli jungi ktin jong to nya doi kukpa jungi ubha beneng ni aingo eme ba ila yo ban puli kum ni ka ktin ka bakhu ka jong me try ka ba me pen pau ki ba jeliu ki ba dan kami bangin pusan bangin perkhat bah kam sudai bet tang gajing tip kumbat tip ya gajing thu khana regi diki kentien ke bangi hab bandap smutho bandak tha khnang bangin yo ya gajing kerkhu ke bami nagini ki kentien ki bau traisu ula doi badis nei rap ingi rukun rat ban shani alut hame bahaba mi melai ka ktin ke jomi hangi ban pen kentang yangi ban pen khuit yangi try rap ingi ru ban yai mun ban yai rai ban yai kut jing mun ban buat yami ban kongo yami try ba mi men sung bha ban penan kam yangi na mentala ke jong ke buram ban long ru ke jingker khu eki weipat ki paraman sim hagani ke slakhando try to map ingi ki pop kirengkang mesam ingi ki jing duna ki bamun mai i hangi kum ki brio dre try to ye pen khu ingi pen thamai boringi ye lam ingi do man sim jomi khnang ba inang yo ban pendap ye kaman ke jomi ha ke jingat ti jongi hagani slakhando pen khre ru ingi try na man ngim tip kan no ke jing jan ke jing wan pat ke jomi pen khu ingi bangin long ki bala kloi ki bala khre ba ka sngi ga ba me men wan pat atrai ngin yo ban let ban me lambat ki wei pat ki runget sebeneng hang ta ba me medon ba me malapan khre ru ya ki jaka na ka banta jungi baro ki banget terus ngo ko pai ki ni ki jingkat pat ki jungi to the map ki pop ki rengkang mesam ngi try sin ngapan ki ni keteng try but nong pen mbi jungi Jesus Christ amen dan kepat iba betul sumbangan pelak ini tangin yawai akabawai no jongkani ke jung sakri ke jungi yeme limba ka Bible study ngi depan yu ke jungai ke jung me balong blai bahalor ki blai para yu ke jung ba ke jung tribe nong penem jungi Jesus Christ jing elam nanti ke jung pensat bor ke jung mensim khu to abi kini lai ha we blai kin shang sa ringkat lemban ngi Bible study kum ju itmen besan manang pensat bor even yo ke jung start ke jung champang ban hikai ke tin jume kanam bamangi ke bisa skor trai kan nong ke jung mentoi ken dan lam karu ki bamani ki besakri me hakleng satlak joko pathai naru mentabat hadu halak kartaro amen. Yes.